Tungod sa permi na pud ang ulan diri sa bukid, mao nang paspas na pud ang pagtubo sa mga sagbot. Dali ra kaayo ni bagnot ang akong gitamnan og tanglad. Mao nang did nato limpisaan og hinluan. Mayang adlaw ka probinsya, kumusta naman mo? Nang hinaot ko nga naamo kanunay sa mayang panglawas og layo sa mga sakit. Karon dayang adlaw, ako dayang lipisaan akong gitanong nga tanglad. May na lang nin atay paaboton og mabaligya karong Disyembre. Kusog man gud ang palit sa tanglad ni ana tungod kay gamitonon kay ani sa litson, sugba-sugba, sawa-sawa ug uban pa. Bago ta manglipisa, mamahaw sa ta aron natay kusog unya mobira og mga sagbot. Kay kung motrabaho mo gud ta nga wala tay kaon, basin unya malipong ta unya mo kuyapan. Kabuhion sama sa makasimuta sa kabaho sayang ilok. Pagkahuman ko kaon, inom din ko daghang tubig kay para stay hydrated. Labi na kini ato ang trabaho nga sige taglihok, daghan kaayog singot nga manggawas, mao nang kailangan kay nato ang daghang tubig kay para iwas heat stroke. Siyempre kay init man ang panahon, dili pwede nga di ta kaligo para nindot ato ang kondisyon ug presko atong pamati kay mabugnawan man atong lawas. Bisan pa og mabulad ta og init, unya sington og maayo, dili ta manimahong kagwang. Pagkahuman ako ligo, nagilis dayon kog panguranay, tapos tagpandong sa atong ulo para natay proteksyon gikan sa kainit sa adlaw. Kung gusto mo pa-shoutout, comment lang kay atong i-shoutout sa sunod nato nga video. Para nindot atong paglimpisa, kailangan jud nato bayron atong sanggot gamit ang bairan para hait atong gamit. Makagana man gud og limpisa kung hait ato ang sanggot. Sama ra gud na sa gugma, nindot kaayo basta kay bag-o pa, madugay na habol na. Kailangan gid bayron inong gugmang duha para nindot na pod. Achiche. Manglimpisa na ta oy, bagay ra nang hugot-hugot sa mga single. Mo lang po ni nakanindot basta kay imong uma duol ra sa imong balay. Pwede ra kay kamo trabaho og sayo mientras tanto nga wala pa init. Labi na karon nga medyo nausab na ang dagan sa panahon. Alas 9 pa lang sa buntag, init na kaayo. Kung dili na nimo kaya, pahulay na, tapos balik na pud unyang hapon. Walay magbuot si mo dira kay ikaw man ang amo. Pasensya na lang pud ani ninyo akong tingo kung naunsa na. Dili jud lalim ang content creation o mag-vlogger ta. Bisan unsa ang masulod sa atong utok, sige tira. Ang importante dira ang mahalaga, unya ang malingaw mong duha. At chiche. Balik ta sa atong istorya sa probinsya. Nalang ko'y gusto itambag sa inyo ha, labi na sa mga bata dira. Ayaw ninyo biyayang pagpanguma. Bisan tuon medyo pigado ta, tungod sa kabarato sa ato ang mga produkto. Apan ibutang sa inyong kasing-kasing ug ganahona, ang kaimportante sa atong role diri sa katilingban, daghan ang nag-asa sa tuwa. Problema lang ani basta kay ingani patag. Dili ta katarong og duko-duko. Mo nang mo duko ta usahay usay lingkod tuod kay sakit ako ang likod. Tan-awa ra si kaprobinsya, nireklamo na, sakit na daw iyang likod og duko-duko. Tirada ni mura suod, magigda na lang kaya ka. Isod ning padung nata mag-40, daghan na tagwation. Purya-buyag kaning among yuta diri ka probinsya. Bisan walay abono, tambok og nindot gihapon tan-awon ang mga tanom. Bisan gani itsa ra nimo ang lisod dira sa yuta, sigurado nga matubo jud na. Tabang sa Ginoo, dili po ni bagihon ang among lugar. Kung naamay hangin, dili pud noon kay kusog. Ang timplada pod sa klima diri maayo kaayo, tama-tama nga bugnaw, tama-tama pod ang kainit. Mao nang dili gyud ikatago ang kalami sa mga prutas dinhi. Daghang kaayong salamat sa inyong pag-uban sa kuha ka probinsya. Hangtod sa sunod nato nga video, amping mo kanunay ayad ko mga suwad. Alang di sa mga tanan katan-aw sa atong video karon, daghang kaayong salamat. Og hani po ko ka probinsya, unya palihog og suporta pod sa ato ang YouTube channel, ang vlog ni Jem. Natay mga video po din ha, gina-upload nato ang ato ang mga ginabuhat. No same sa ato ang gina-upload nga mga video diri sa atong Facebook. So YouTube channel nato, vlog ni Jem, and then TikTok, vlog ni Jem gihapon. So kita-kita gyapon ta dito ka probinsya. Daghang salamat no sa inyong pag-uban kanato kanunay.